علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بنا بگزارش شبکه تلویزیونی BBC لگوری راپورا تلویزیون شبکه BBC در یکی از روزهای تابستان یکی شبکه تلویزیونی BBC بله یعنی او شبکه تلویزیونی شبکه تلویزیونی BBC بله در یکی از روزهای تابستان در روزی که روز زمستان دا سال 1900 آوین راست 1991 بود که روز که وصابیه که یکی از زیست شناسان کانادایی در تماس تلفنی با ماگیران یکی جوان چبر بیلمجیان بله با ماهیگیران بله یک جوان چبر بیلمجی کانادایی که به تلفن بله بیولوگ یعنی جوان بیولوگ بیولوژی یکی وان محسیجی را به تلفن کتی ارتباطی خبری مبنی بر صید یک جناور عجیب و نادر را دریافت کرد. خبری که او خبر جنیشیر کردن حیوانی که عجیب و که نادر بیه خبری که او درخستیه پیدا کردیه. این زیست شناس پس از گرفتن این خبر خود را به سرعت به منطقه سید رساند. اوی چه بیلمجیوی سیدا ناوی گوچه؟ بیولوگ ناوی بله بیولوگی بله پشتی که بیولوگ ام بجن پشتی که وی خبری هین کریه بله بسا عجله چیه وی جیه نچیره خو گاندیه وی دنی بله او پس از بله او پس بله دنگ هی زلام اندین زوجباته تشبه حوالاته او پس از بررسی تمام مثلا او پس از بررسی مقدماتی متوجه شد او پشتی araştırma کوکر evet متوجه شد یونلمیش بود چه آنچه اهل محل موجود عجیب و غریب میدانه متوجه شد یعنی anladı yani فهم کرد بله آنچه اهل محل موجود عجیب چه هر چندی اهل وی داره وی حیوان عجیب مثلا و غریب هر چندی نبیجه آنچه او تشتی که اهل محل او تشتی که اهل وی داره بله موجود عجیب و غریب میدانندش ایناست موجوده که عجیب و غریب بزانن در حقیقت لاک پشت دریایی بزرگ است اویا قابلن باقی یعنی وقت کوسیه کی دنیز یکی مثلا مزنه یعنی کوسیه کی مزنه بکردی جنبه بحری را نابین کوسی بین رق پارد ولا خبرت رق رق بزرگی است که امواج دریا او را از پشت در بند راگ انداخته اند. بله پیل بحری وی آویتنه کناره بله او را از پشت در بندرگاه انداختند بله یعنی اوی وقتی که سر پشته آویتنه لیمانه وی سر پشته نو در بند
بندرگاه انداخت. بندرگاه لیمان او از پشت در بندرگاه انداختند وی لسر پشته آوید نه لیمانه. بله آنچه موجب وان پیلا وی آوید نه لیمانه. بله آنچه موجب عجیب این زیست شناس موجب تعجب این زیست شناس کانادایی شده بود. بله اوی که یعنی دده ایجاب کرن وسا حیرتا وی بیولوژی یعنی او تشته که سبب تعجب وی بیولوژی کاناداییه دبه او چیه جغرافی این موجود بود. یعنی دبه اف کنما ویا چما لوره دوید خا عجیبه نکوی نازنا. یعنی مثلا اف جغرافیا نه جغرافیا وی جناوریه وی حیوانیه. بله نورمالده گره لورات کنه در حقیقت این لاک پشت از نوع جرمی اصولا در منطقه استوا یافته می شود. در حقیقت دا اوی رقاهانه یافت می شود. اوی رقاهانه از نوع جرمی اصولا در منطقه از نوع چرمی از نوع چرمی جا قسمه کی وصا اوكا يعني شرم يعني چرم يعني زمان سلا بله قسم چرمیه که عادتا در منطقه استوایی دا موجود به که يعني اکواتور بلگسیه دا بنگره نو صح در من نورمال دا گره لوی داری بونا مثلا وان رقي هانا بشتاوان مجرد من مدقو رقصيل رقصيل بشتاوان مصابك وقت شرمي زينة ما نزلو زينة تديون شرمي كل سر زينة حسبات خلية بله بشتاوان مصابك وقت شرمية وكي وان أبي قالك كوسيا وصابك قالك نينة وانا بله إذا جوانت بين رقصيل مني بنا بر إن وجود يعني لغوري في نه وجود نه سر بنابراین برابر این وجود آن بنابراین این لگوری بیا وجود آن هبوناوی بیا کجیوی مثلا خطا استوای لوان دوره یعنی جی گرمه لگوری بیا وجود آن هبونا بیا در آبهای در آبهای سرد کانادا لآوا سرد يعني آوا دوان آب سار کانادایی آب سار کانادایی پدیده ای سؤال بنگیزی بود یعنی پیدر کرناوی بله پیدر کرناوی یعنی پدیده یعنی الگو کد بیشتر یعنی ظاهره الگو بله ابی او کام یعنی الگو کیه سؤال انگیزه يعني تشتكي وصابكو يعني وصاب تي برسيني شما يعني دبا موجب سؤالك شما بيا شما المنظوره شما المنظوره در نتيجه تعقيب سيده معناه عفوا معناه از نوع چرمی اصولا در منطقه استوا یافت میشه چی بود بیان تکرار از نوع چرمی این لا پشت اوی رقیهانه از نوع چرمیه نوع چشیته یعنی جوی ترا چرمیه پشتاوی وکی چرمه یعنی ها وکی مثلا ام ببیجن یک کوسیه تدی پشتاوان اینکه وان رقی ما کد نوال موال ما وان دولت هنه پشتاوان کوسیه وکی هبه وکی قالکه ایجا ایویا مثلا جاکی من جوان حبکی مدشمکی دا دید چمه باطمانه دا چمه باطمانه دا حبکی بصا امرأة صلاة الوقت فقيتية دا اشتاوان وكي چرمه اشتاوان وكي چرمه وصاوا نرمجي يعني نظام منك هناك كبر اللي يخدم كبر مرام حمدك حاجة لا شيء هبو قوة ليبو كبر اللي يخدم كبر دوي چرمه بيدا كرا خاري
usulen yani Seyda usulen ben mıntıkayı sivayı yapmış evet. Yani normalde mıntıkayı sivayı da mevcudu ben. Yani ciye gel Ekvatori. mevcudu ben. İcad ben bu gora veya mesela evya nev'i çarmiye o jüvi çeşitli çarmiye o mıntıkayı sivayı da dora ekvatori man dora mevcudu ben. وجود آن در آبهای سرد کانادایی یعنی وجود آبی لاکپشتی در آب سار جمدی کانادایی دا پدیده سوال انگیزی بود مرانگیزی بود evet پدیده که یعنی اولگو کی یعنی ظاهره کی yani موجب سواله yani سواله او ذكرات كان همیش کل هاتیه مانداره غیر ناتا مانداره بله بله در نتیجه تحقیقات بیشتر de sonuca henki incelenmeye zeyda این زیست شناس اوی بیولوژی متوجه شد که وسا فهم کرد که ماهی فهم کرد که ماهیگیران منطقه مشابه این لاک پشت چرمی را به کرات و به خصوص در اواخر تابستان در این منطقه مشاهده کردند و فهم کرد که معسی بله کی ماهیگیران بالغچیا بله اوه به بلگه مشابه این لاکپشت بنظر وی رقاهانه لاکپشت چرمی اوه سیدا باسکر را بکرات به چند جارا وبخصوص وبخصوص özellikle در اواخر تابستان پاشیا هاوینه در این منطقه در وی بلگانی دا مشاهده کردند yani دیتنه yani gerek jara van masigira van balıkçıya ve rakaki bir şekli ama girtene ve bölgede دیتنه بله سيدا ملا معسون إيرو النوعي كو ملا قدر إزنامه بدأ أزفياج بخوين أنا از حاضرم tamam تأيباي بيا صراحة أنا خودش راضي tamam hadi gel tamam Hasan بله سيدان صراحة أنا قادرية tamam بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين یکی از محققان دانشگاه تهران Tahran Üniversitesi'nin muhakkik araştırmacılarından biri Kadimi Trini romanı İran'ın en eski romanının adı da parantez içi Stargani Feribkhor'da Aldatılmış Yıldızlar adında Nevişte-i Fethi Ali Ahunzade ki o Ahunzade Fethi Ali Ahunzade'nin yazısı ya eseri ya onun yazmış olduğu Zebani Türkçe diliyle Rişte-i Tahrir Deramadez yazı alanında gelmiştir. Midanet o Tahran Üniversitesi araştırmacılarından biri Midanet. O biliyor. Rişte Arabi da ben silk. Yani silk tel midir? Ne dedin? في سلك التحرير بينك طريق مثلا هذه دسري كده جامعة ده بيجي في سلك التحريري منع عنه يعني جا رشتات بوي معناها بله سلام يا سيدي جا تجي توبرلاميش بك او شو مو يعني باشيوي ابرا يعني مرات جاي يعني يا geçirmek yani tamam mesela yazı da vakit dinlemesini yazı da vakit dinlemesini ve kitişteki ku ben ve ki ve kinki moriya teşbih kitabı ve da teşbih ya ve ki kutub morika ben ve ki çava usa ve hal payher şunu düzenli abiyaji mesela yazıcı aynı ve ki kuan kelime kutub bil payher ve düzenli garamanda mesela متناسب الدلاله او بوي هواي القيهم هرم او جيبك وان موريكي كو ببان واتشل قيهم دوام بله o Tahran Üniversitesi muhakkiklarından biri biliyordu. Evet, bunu biliyordu. Ahunzade Bersali 1812 der Nohuhay Azerbaycan mütevellit şol.
Bu Ahunzade 1812 yılında Azerbaycan Nuha çevresinde dünyaya geldi. Artık köy müdür, ne midir bilmiyoruz. Ama böyle. Nuhay Seyda Nuhay günde Seyda Zuram. Nuhay. Yani ya nizam günde bajara mıntıkaya nizam yani olan araştırmış ne kiriyor nizam. evet. Böyle. Yani nave Nuha nave. Böyle nave G ki yani memleket. Bir yerin adıdır ha. Tamam men hevta men ne tamam. Bir kade öyle de vaki beje Fatini, vaki beje mesela Diyarbakır. Tamam. Aynen böyle. Tamam. Ama pederiş İrani ama babası İranlı ve ez ahali Hamine bu. Hamine de Azerbaycan'ın bir mıntıkasıdır. Şu anda Ali Hamini de oralıdır. Onun için Hamini diyorlar. Bu babası da İranlı ve Hamine ahalilerindendi. Ahunzade ve müddeti tolani uzun bir süre der İran zendegi kerd. Uzun bir süre İran'da yaşadı. Ve beray hemin ve bunun için ez evdai ve ahvali merdumi an devre ittila daşt. Yani orada yaşadığı için o dönemin insanların konum ve durumlarından haberi vardı. Kitap Salih Hefton Padişah-ı Şah Abbas Ağız Müşevver. Bu kitap içindekiler yani Şah Abbas 7. Şah Abbas'ın yılından itibaren başlıyor. Bunu bahsediyor yani. Ki Stare-i Dombaledari der Asiman mi direhşe. Gökteki kuyruklu yıldız parlıyor ve münecciman ve gökbilimciler Stare-i Dombaledari Stare-i Dombaledari yecbu vahdete yani evet. Bir kuyruklu bir yıldız bir yıldız evet öyle. Net biri ne bileceğiz yıldızlardan birine yani kuyruklu bir yıldız göklerde parlıyor Böyle. yani. Böyle kuyruklu bir yıldız gökte parlıyordu ve münecciman ve gökbilimciler Stare Dombaledara bu kuyruklu yıldıza nişane-i mergi padişah mitbendarın yani padişahın ölüm nişanesini diye sanıyorlardı. Onun bir yani o kuyruklu yıldızı çıktığı zaman bu padişahın ölümünü işaret ediyor demek. Böyle öyle şey diyorlar. Öyle zannediyorlardı. Yeki ez münecciman o gök bilimcilerden biri peşnahad mikunet tavsiye ediyordu der eyyam-ı nahsi kesi diğer becahi şahit bertak saltanat mineşinet Becahi şah bertak saltanat mineşinet. Evet. Yani o kötü günlerinde der eyyam-ı nahsi kesi birisinin kötü günlerinde uğursuz günlerinde diğer becahi şah yerine saltanat tahtına oturuyor. Yani böyle gökbilimciler bir tavsiyede bulunmuşlar. Bu Nahs gününde yani birisi padişahın saltanatına oturuyor. Ki eğer yani oturuyor yani otursun yani bir şey de doğru yani. Evet. O ben içine unuttum doğru. Ki eğer belayı hemmi khahat nazil şevet bir bela nazil olmak istediğinde ber'u nazil şevet ki ona nazil olsun. Onun başına gelsin. Yani ke kafinin zarfı ona. Ez imru bu yüzden ez meyani mahkumlar arasından bir idam Yusuf Türkiş Bözra intikam mikunnen. Mahkumlardan Yusuf Türkiş adındaki bana kadri acele ne kasayda şekilli. Bu yüzden ezmiyani mahkumine be'idam yani idamlı mahkumlardan yani idama mahkum olan mahkumlardan Yusuf'u terkeş duzra intiqa mikren. Onu seçiyor. O Yusuf'u terkeş duz onu seçiyorlar bu ölüme mahkum olanların arasında. Evet, onların arasında onu seçiyorlardı. Evet. Ve bertakti padişahı min nişanen
ve padişahın tahtı üzerinde, saltanatı üzerinde oturuyorlardı. Nişanen oturtuyorlar. Oturttular. Oturtuyor. Min nişanen. İn roman. Oturtuyorlar. Evet. İn roman, işte bu roman der salı 1874 6. 1874 Ha 4 doğru. 74'tür 4. 74 Evet, 4. 1874 yılında bu roman Ez-in Zabanı Türki bu Türkçe diline tavassuti Mirza Cafer Karacadağ ve Parisi Bergardani'de şu da ez. Yani 1874 yılında bu roman yani bu Cafer Karacadağ Mirza Cafer Karacadağ aracılığıyla Türkçe Diline çevrildi. Türkçe dilinden Evet, Türkçeden Farsçaya çevrilmiş. tercüme edildi. Evet. Böylesine. Mezunası da Kerem ke. Bismillahirrahmanirrahim. Danışmendان Japoni جوشهای در عرصه توسعه رباطهای خدمترسان را شتاب بخشیدند. Yani yani alimi Japonya, ulema Japonya araştırmayı در عرصه توسعه رباطهای خدمترسان de hususa yani van robotu yani frakirna robotu yani ku hizmeti dikin işu karın bikin yani ya da hizmet havayı da yani hız şitan bakşiden yani hız verdiler hendiş. Zedek yani alana frakirna. Yani der arsayı tevsiye robota yani arsa yani genişletme van robotu ku hizmet rasanın yani ku hizmet etkin işitkin juavanla şita bakşiden yani hız vermişler. Yani gelek cihada demek ki gelek onu da hizmet da van robota kullanmış. Derin doğasa devir doğrultuya da pejojgeran müessese fenaverihay sanati yani van araştırmacı van kuruluşu yani teknoloji sanatiye peşrafte Japon yani ileri teknolojiye sanatiye yani teknolojiye ileri sanata ileri teknolojiye sanatiye ama Japonya numune azmayişi robot cedidi yani örnek ki tecrübe deneme انك robotun nura tevsiye da yani geliştirmiş kirne o şey kirne. Şekil icat kirne. این ربات أبي رباط يعني كي برنج سفيد وعبيست كبرنج سبي وماوية شباهة بسياري بشخصية هاي روباتيك كرتون هاي جابوني دارت يعني مشابهته كي بر بون شخصيته يعني بون كشيلغي روبوتيك كرتوني يعني أو بجدي فيلمه Japoni دارد مشابهت کی پر bu robot çizgi filmi Japonya پر benzeri var. قدر این robot yani بيجن مقدار bir بيجن ölçü yani derece bir belindaya bir آخر قد این robot yani belindaya bir bejnavi roboti من bejnavi 151 santimetre 150 santimetre ki وزن اوجي 39 كيلوغرام وزن اوجي جراني اوجي 39 كيلوغرام از ویژگی‌های کلیدی این ربات خصوصیت کلیدی یه ربات هانه این است که میتواند ارباب خود را از طریق صدا کاره خواهی خون جرای دنگ و یا حرکات بدن یا جیل حرکت بدن خواهی خود تشخیص دهد کاره خواهی خود چوب که ناسب که yani ya dengi vi ya jib hareketi vi ya kare vi nasıl ki evana yani en özelliği kilidine. این ربات اوی ربات هانی مجهز به یک سیستم پیشرفته تشخیص حسی است. مجهز به سیستمی که
yani geliştirilmiş yani gelişmiş bir sistem ki teşhisi hassiz ku sisteme ki usa gelişmiş ku teşhisa hissi yani bihissa bihawasa teşhis dike ki baan icaze midat ev sistema teşhisa hassi dike دبي الروبوت ده بوي روبوت را إجازة ده نه فقط با إنسانها تعامل وصحبة كنت نه كتاني بإنسان را معاملة وصحبة كه بلكي هم شنين عيني بلكي وصا متوانت بكاره بسرعة بعجلة بدرخواستها استكا ودستورات وبوان أمر وفرمان وانجي پاسخ دهد جواب بده من لك ولا يستكي هون وامر وانجي جواب بده يعني بيك بي من اساس گزارش خبرگزاری آنسا گورا خبرگزاری يعني او اسناني نه يا آنسا اسناني نه اسنا آنسا اما ژاپنی tamam تولید کنندگان این ربات yani üreticiye ve robothane با وجود برخورداری از فن آوری‌های پیشرفته دیگر هبونا yani pek bahanina fن teknolojiya ki daha gelişmiş yani ileri teknoloji ki kujui istifade kirne توانستن karine هزینه‌های تولید را yani بيجن كوي يعني ماليتها üretimowi بحد اقل برسانا يعني او ماليتها بين انا عندك حد انا عندك يعني ucuza mal كتبين ucuza mal بله ببيك مثلا ام بيجن او كرنا yani bir teknoloji ileri teknolojiye mesela kullanmış kirene istifade jüvi maliyet avici epey خصنا يعني en حد يقل محصول نهائي این ربات محصول نهایی وی روبوت هانه از ژانویه سال 2011 جمع ژانویه سال 2011 به بازار yani Mazara ardı خواهد شد yani bakalım satışa hatiye satış yapalım. Arz edilecektir. Arz edilecektir. Arz ardı. Arz fatişinde ana bazar ev tişkilden edin lo. Yani piyasaya sürülecektir. Piyasaya sürülecektir. Piyasaya arz fatışı da ve arz bükün yani sürmüş piyasa yükün. Evet. در مرحله اول توزيع این ربات فقط به مراکز و مؤسسات عرضه میشه. در مرحله اول توزيع این ربات در مرحله اول yani ilk مرحله توزيع این ربات yani dağıtım kırma van robota fakat bitene بمركز بهنكي مركزها ومؤسسات بهنكي مؤسساتها عرض شوات أوي عرض بكرة يعني إيه كلارا غير بدن هنكي مركز وهنكي مؤسسة هنكي قرمة يعني يعني نادر شخصا يعني برخوري عصبي برخوري عصبي يك اختلال التغذية إيست برخوري إن هنا كإنسان هنا دخل يعني كل زي ده دخل ناخذ تير ناخذ جوانا أوبورد بيتشتش كيف صار بس يعني تشتكي وصارها سنرسال روحصات يعني تقارني كي هي أنا كإنسان هنا وصل حتى تخمينا أنا مش من جاكي يوصل وقت قلت أنا وكيف هي يعني وك طريقات كيوان وصل هي نابا خدا بتلان مش تبنو وهم دخون حتى ده بيوانا ضامي نيسا أبي أبرالوي به يعني أكبر زي ده خوارن يعني السنة السيستانية ويخرج بقى زونا دخون ناخو تير ناخو بالطايديك مثلا استسقاء هناك يعني مثلا ماشينة كيلوان شهاد شد بقى آفيد خو ناخو تير ناخو
دبين او اليزيد كتبيه بلا زون دبي مثلا مستسقي جاوا دجلي تيرناك برقرية عصبية يك اختلال تغذيهيست يعني وصا اختلالك غذائي yani düzensizlik gıda düzensizliği diyebiliriz sana. Gıda düzensizliği ki der an kudvi evkeda ve mesela ihtilalat tağziyede fert insan nispet besaire efrat بالنسبة يعني إنسان كي بالنسبة صار إنسان دنا حجمي بيشتري از غزارة يعني مقداره كي بيتر مقداره كي برتر غزارة در زمانی کمتر زمانی که هندکتر از دیگران جیدنا خورد دخو و سپس اتبایوا با استفاده از مواد مسهل باشه ایجا به استفاده کردن جنکی مواد که اسهال شد کن یا تحریک به استفاق خود را مجبور به دفع غذا میکند یا جی تحریک به براشاندن خود مجبور به دفع وی خوارنا خواریه میکند که معدن سویا خو نظام تشتي وصل خو یا باب دل یا مثلا جبوك جيدا استفراغ که یا در هذا باب يجي انا كيش دبي خدا مثلا برشانا قدينه و وي غذا بخاريه داوي در بلع غذا بصورة وسواس گونه دبي بل عندنا غذاء وكي يعني وك انسان كي وسوسه يعني وخارج عن كنترول مي باشد يعني وكي وسوسه وخارج الكنترول يعني ما يعني وسوسه يعني ما بزن و بيجن او بيلشي بيزن يعني بيوان وخارج از كنترول مي باشد وش خارج كنترول يعني اغلب افراد مبتلا به همین اختلال برای افراد مبتلا به همین اختلال به اختلال غذایی نه وزن طبیعی دارند یعنی خوی وزنکی نرمال ششمان جنینن کیلویمان نرمال من ششمان نینن yani normal وزن نرماله ولی در هنگام غذا خوردن لكن وقت خوارن دا کنترلی کی بران ندارند يعني لسبب کنترل کی وصل نخواهی کنترل کی نه و نمیتوانند جلوی غذا خوردن خود را بگیرند و نکار پیشیا خوارن خو بگیرند يعني نکار پیشی بگیرند نکار هندک کن پر دخون از طرف دیگه سيدا راكي بعد كده تقول قلندر نه قلندر يعني مثلا هيك او شنو اسمه قلندر تقول ولا او كده از طرف دیگه جالی که دنیوا برخی افراد هنا کی افراد به اشتهایی عصبی سيدا بينجلوه برخي افراد بينجلوه بين اشتهایی به عصبی دنبرا اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی و پرخوری عصبی دنبرا هر یادا نوسانن yani usa düşünüteni sağlanmıştır. Yani duy arada çınte. Yani henik bursan. Der beişti. Yani henik kişi usanın yani cana beiştihayı و cana jit خوری عصب در اشتهای عصبی فرد به خاطر ترس از شاقی به اشتهای عصبی دا انسان بسبب ترس ششمانیه هر چه کمتر تغذیه میکند yani بهتر چه خوارن دخو گرچه هم به اشتهای عصبی و هم پرخوری عصبی اگرچه به اشتهای عصبی جی و پرخوری عصبی جی در مردان هم دیده میشود انسان دا تیدیتن یعنی میرادا تیدیتن اما اغلب زنان جوان را اما اغلب جن جوان جی مبتلا میسازد اما جی مبتلای بیاوید که اوجی صامن اوجی توسا چه دوان داشتید بله
وطبق آمار منتشرة والجورا وان استاتستيكي كواتنا بالأفكرين زنها ديريكت 10 برابر مردها 10 قاتل ميرا مبتلا ميشون مبتلاي ببي ناقشين نقشين من أصابكم الله خير يا